GDF Yang Scam Majuda. Ki paj ba senong jong ke senong sekolong haringkat ki rurang ba ki samla ki kena bat ki perlok ki badan hajan bat ki badan ru ki mentap kam sajengai mentakasi ke at pasau terik menai besau ki laap hangne harut jong ne suruba national highway kum si bentaban pedang sobaha ya u chairman jong ka GTF ne ka Green Tech Foundation ha ka ba mentakasi unwan shala senong hak sekolong keberan hawes ke Hill District kum tangi iba ki paj ba naduk mene ka por ba la kham slam kila iyang lupa hangne na kebantaban apan pedang burom yu namar ki kam ka ba u lale men ba hakini ki sngi ki baladap hak jing shat ngan jung kum ba khat ar sngi na kebantaban yele ban weng no ya ketika projek hang tai ha ulumpung dang kum tau le yo ya ka jing job bat kum ta na ka le jung paj ba ki penpau ka jing sngongu nam ta jung tai samla. Baik, ni bala wan poi u chairman jongka Green Tech Foundation iba ban sudor. Entah kau sengi, hakene ka art sauterik. Mengenai keling tapli macam. Ya kena kapur. Lagi sing kebiang buram bet ke sil serong. Yalah kajong gari pakai judgment reu. Nengkong ay nagaliang jong gikur bet bahiang jong iba i badu advan sudor nonglang subha bikin ay ka buram bet kajing pediang subha nagem tajong i. Lembah jong gede ke jingjob ke badan buram. Tinggal khat gikur subha bikin manusia kemat. Yan petang mah. Jangan kapti. Tablat. Jauh bos. Mulai sibune nagaliang juga kur. Ya ka ba pila penpau ka mensiam jong ka jingit. Ban haga juga por. Ban pediang sobha. Nagam ta kini kisipai jong ngari bagi judgment riu. Kiba mi kamtame unong yalam. Bami nakakur nonglang. Ya namar kata ngis ngau dap mensiam hodok kata-kata. Abang yo ya ka bakum gani galat, bakum gani kapur. Bangin yo pan pediang sobha. Yau kunu rayak jongi. Ya kena kapur. Wala kataru nagaliang jongi kum ki pajba nang sing senang lim sim hun. Tang ya ka bangin cuan man kublekti. Rangidan kum kapuram. Nagamenta ya ka ba. Nagamenta ya ka ba ngin yo ban ai kublai. Ngimna na ay menu. Bangin ay pi barengkat katim ki jong pi. Handrai nagaliang jongi kum ki nang sing senang. Gidan tang kowe kata gelong. Ba kajing penkuburam pi. Hagaju kadur ka ba. Ikur kinale menta. Namar kata pediang suhaya kani ngakhat nang kang ay nagaliang jongki kena ya kaba kena ai yang berkup buram nengkong ya iba James sababan non sikmat katba tinang nagaliang jongki kena na posinong na berkup yu jan ngegerpat ya kaba nan ai yang tapti Islam GDF 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 ya kena kapur na sababan kodro sa nagaliang jongki longki
yang bagian ai show secretary jongka GTF. Secretary jongka GTF kenal ini parti. Ilsam GTF. Hari ini kapal yang sopan kuat senagi ramba. Ya kaba tim ai yo advisor jongka GTF. Ilsam GTF. Ilsam GTF. Ilsam GTF. Patok hari ini kapal kapuram kapal kalai sa uchairman jongka Green Tax Foundation ukun jongka Sinong ukun jong ayun kasam kejongi hangne eksel kalong nakata katau bagdairu samla berdap kaki Shitham ban pede pensa ek memoriam ban hak juga por ban yakun nak mendaga lawai kapanwan kejong pi ondang pi bado bapi yakun yang yang regi samla na personam jong iru wana kimla dan catkan gumopi hidang gaju kemensiam nak menda ban kerjaan bapi ngkati samla ya kebagian cukup ban pengkup kaburam nak menda usamla ban sidor nongan ngilai ngkati emsam GTF. emsam GTF. emsam GTF. emsam Im. Hari ini kapal kumang ioi, bat kumang itep, bah iyo bantiang buram, kadai ka buram na bakau, om dak minta jong ka Sinong, Henry, kadai ka buram nang dong berkatai hi, orang kawai. Namar kata, kajing sakhan ka jong pi, bat kajing job ka jong pi, kadai ka jinjob, ya ka Sinong, bat ya ka riba dijat pendiri hi orang kawai. Namar kata, i kemana tu kata ya kan kajing ya kenduk ka jong bat pi, bat kajing pedang sebagai jong pi. Hadian berpilak job yang kena kejing syakhan. Dan mereka kata tang gini kejing pedang buram ingin saya kenduk yang ini lagi kain nak nangi. Hang lưu loạn và nghi dọ bàn kiêu chắc đây sẽ phải snong trong nghi haka dong cái trong nghi hang hak sẽ có long tên nghi đáp cái gentleman cái bạc khâu ya cái bạc kum ki samla jong kari bạc cái jai pen riu cái trong nghi ya cái bang nghi dọ i ling ba kini kita yo ke baladap dan nama kata hak ka por nghi dọ ya cái gentleman uai ni samla jong cái snong cái trong nghi Henry yang ngapor kum kayeng kasam takur nonglang hiborok kawai ngikot ngiwer ya pi ombangin wan tang banyak kublai ti hangne Henry ini dah terpacur na kalian jong kayeng kasam naba kini baru ibu wan ringkat bani bapan sugor ngiyok ban yalek syayeng dengan dah terpat ya pi ki pai ba bai hang ne nia khot nia wer ya pi da kamen sim jong kai tin i kamen sim jong kai tin siraham baro ki bangi don hang ne ngin ya le khaye la ngin yo tong kwai sigentin la ne ngin yo ba de disha ne ka ai ka bakum kai yang kasam ngiyo ban pen krek sobha na pertakan kas ngi jong ka jin temen ka jongi tas ngi jong ka jin wan ru kejat ning dong jong kini ki samla ke len ya de ban IT na ka jai penrim ka jongi dan nama kata ngi khot ngi awar ya pi sen nadu ki kena ki long kmi ki long pa baro kapor kadang biang kadang syai sai sisen ngat khot ya awar ya pi ngin ya le chayi ni dah konsum hai Kalau betul saya semua yang jadi empat kalian juga yang dan nomor kata ini sim yang kata kita empat bak yo panjang kulai tiru barok lesi lada tukwa panjang panjang kulai ti ringkat bak kini disamla bak hantam nantai madu ban sudah menang dan nomor kata dengan penrasulan bagaimana jepang belum gajungi hagani kapur dengan penuai no bagi saya kenduk pat cium apa pernah bakaloi Ikat kita dipat pak barok sebab bermingguan sini cijan bang yo panjang sumber langkoi nomor kita pak kalian jom Green Tax Foundation. Pangan apa?
Long live GDF! Long live GDF! Long live GDF! Bagi seluruh saya kan ni, bagi baban sidor yang berkatin ke jong im day dan jong itu tak pun gajah. Hantam yang jong pi. Ya Panjata ya Ya ba u Sharman jongka Green Tech Foundation baban sudah nonglang ringkat berkinong kitkam lihat dekat kejat na mau bro ini serok ba National Highway hadu benda poi siang Kendit lah em. Akan kedih apa?